Oh my god, ini udah berapa bulan gue udah gak tahu deh nggak kesini. Kangen habis. Wah, kangen banget Dem. Hihi. Jet ski lagi. Good weather today. Wajib banget nih nyobain Yellow Viet, catering sehat yang bantu kalian ngatur pola makan dengan menu yang variatif, enak banget, dan di plan under 500 kalori per meal box. Dan mereka berani ngasih refund 100% kalau nggak enak atau berat badan kalian gak tuh. Emang selalu enak banget sih ini. Dan sekali lagi aku mau ngasih tahu ke kalian kalau untuk yang khusus kalian order untuk batch minggu depan itu ada free ongkir dan kalian akan dapat ini nih, Fit Boost Force, ini vitamin. Langsung aja cek di Yellow Fit. Hey, my God. Andrew, Ryan, tuh Ryan sih. Aduh, udah lama banget nyet. Parah sih. Stop fire. Gue lapar banget. Oh, itu cuma. Sadis. Yeah, this is good. Here. I think I've seen this film before, and I didn't believe you're not my man anymore. So what am I defending? You're my town, next I've seen you around. I think I've seen this film before. Okay, we're gonna try the local uni. Nice! It's good. You should try it. Itu yes respect kayaknya deh. Wait for it. Cheers first. Fred banget nih orang. You open the tap. Huh? You open the tap Yeah, after. when you drink. So open it and then put your mouth. Oh, okay. Cheers. Gua dia muter anjir. Ya. Belum, kurang cocok. Nggak pas jadi anak Fred. Tiba-tiba surut.
harus ditarik. Itu paintnya di bawah anjir sih. Oke. Tiba-tiba semua lagi struggle. Kemarin jet ski. Dan gue terbawa arus. Oh my god, Andro emang bener-bener deh. Jatohin! Jatohin! Seneng banget. Andro, gue mau HP. Anjay, gue gak pernah naik jet ski di Ngerlanjing. Ada apa dengan Karin? Aja. Rumah multifungsi ini namanya. Si tempat sisa oke, nggak apa-apa. Jadi tempat nato nggak masalah. Mau apa lagi di rumah gue? Kebun binatang tuh ada jerapah. Sekarang sambil nyisya nato ada book club sessionnya. Oke, dia akan baca itu dan kita akan diskusi